Nini wa President Ulani William Ruto na niwe President Munyuve pamoja nzama yosa kuwani nemvaka IBC umunde twina Mauvoo meoko nekeu na indi umunde Mauvoo manene alame dha maikiteka mono ile mbetani okamba kivotha kibwana governor winukite akila na atwe makanda athingaliko ya Kenya kwanza auma ndeni wa Azimio na indi ndeni wa Vilingi unowa Mauvoo sakwani 2022 WINAKE ERASTUS kithuku NZOMO vamwe na Sharon Ndinda ayali la Mauvoo akwanzia ya meko na indi mwendo wa saa umwe na nusu siawiyo wikalendi kwanda tika pakuve miongo ina na itano ndeni wa Mauvoo tuambe kuona amwe kati walane kumbanizi alatukumbanesye ni vamwe na kivutha kibwana kukola kambia Azimio na kwa kandala Kenya kwanza. Ni chaukiu ya kiingi nzamani ya usakuani ya IBC netu kunikela aithi mangamile kitui cha Ithioku wa mumanyiwa wa kilasi cha thandatu. Na mwaki wa kitai kuende ya kuvivya kitheka cha nyamu cha chulu makuweni. Vilingi wa Mauvoo ni na udhoja ni umanyithi yetu na ni kwisila ile itatu kenda imwitano na ambayo tumani mukuve vatende vina ndeni wa mitandao yitu ya mikomo kanile Facebook ni Mutongo TV ndeni wa Twitter ni @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag tuitumia usakwani 2022 na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV /FM official tuviki na kwati yani ku unenge mawoni maku yulwa Mauvoo nangu unengelelia yivo ngewe kukonia governor kibwana undavye woni waku yulwa governor wa Makweni winukite kivutha kibwana kudhamia kambini ya Kenya kwanza. Na yotuambia nikana governor winukite wa county ya Makweni Professor Kivutha Kibwana ni wadhamia kumangwatanioni ya chama ya Azimio wa Kenya na kulika ila ya Kenya kwanza. Kwisana mtandaoni wake wa Twitter President Munyuve William Ruto na ulani we mutongoi wa Kenya kwanza ni wasia kana Kibwana eithi wa umwe kati wa kikundi cha mawakili ndeni wa ikwani ila idhaki tuwe kotini wa Supreme ni Azimio yeleana na mausungi wa makivila cha usumbi na otundu kale buchalwa mutunga kwethe wa aili voti ni kana ndeto sia amwema ateti kuma ile mbetania ukamba sia kana Kibwana nota onethia wa alikiti kukumwe mulengoni wa Ruto unisi ya vikia na kuyania. Ndeto sia wathani kuma kwi seneta Munyuve wa vama kuweni Daniel Kitongoa Manzo akimukanya ndongo ya Azimio Raila Amolo Odinga yulwa governor wa vama kuweni ula umite Professor Kivutha Kibwana na vala Manzo amwete teta mundu utaikika mwathana kitindanya na Azimio endesio ya thikuthwa aithi kwileleka na Kenya kwanza. Uneni wa Manzo tiwa kavetika kuulo kwa tiwa kakwa iteno kwa tiwa kavindane ka Azimio itonele ile mbingelone sia koti kuleana na musungi Munyuve wa mwako na alama na mwona ni tie musumbe Munyuve William Ruto tawona si ndio sakwani. Mwalimu wa mwea wa Professor Kibwana ulona avalukilwe na watalo mwanini wa kura ni mumaniwa wake Daniel Manzo ndini wanivani wa seneta wa vama kuweni ni walika kambine ya Kenya kwanza. Professor Kivutha Kibwana na ateti alama na avalukile ndini wa kweti vila sike futhoka nyo vama kuweni yavuke simona ulona yataseke vila chaki liombunge chambo ni na avaluka wili kia kwa malile ulona atiwe na watalo mwanini wa kura ni Jessica Mbalo ndini wa kivila chaki liombunge chaki bwezi cha umelone wa sua na ketanga imonare ulona avalukilwe ni Zambia ndini wanivani wake liombunge chake lome ni maketha nyangethi ya kuthukuma vamwe na musumbi Munyuve Dr. William Ruto maofisi ni mandongo ye ya UDA kwa ya Karen Ilovi. Akienda kwa Raila na mdanganya tu kwa Azimio usiku anaenda kupeana support na anatupea pesa account kufanya kampeni yake na kufanyia kampeni wapinzani wetu. Kibwana kwatiwa kulika ndini wake valo cha tete ima Kenya kwanza kana maloya ndini wekwani ya Raila na Azimio ila yoleana na musungi ya IBC makana Ruto ni wa musindi kweli likanagana Kibwana ni wona imunini wa kampeni sia Raila na Azimio ile mbeta yo kambani. Caleb Chalo, Mutongo TV,
Vilingi wa Mauvoo. Na ili kumana na ngewa esu musese nokavikia na kwete mawoni maku tawe mwene ndena tawe musese na tawati ya maundu maki utiti kavikia na kututovya weonata itina wa kibwana kuthinga lekone esu ya Kenya kwanza nukuona itambia esu ya ilite na kanani ya ilite vindani teno itina wasa kwani kutangaswa mausungio na William Ruto kutangaswa ata musumbe munyuve na ivinda i azimio meko utini tuweze kibwana anaimwati munene wa Raila Amolo Odinga tuisonga na mbene kana kavinaka medho onde makwithi wa masiaisi asili mama kwani monza kotini munene wena ukumu wa Supreme ndeni wa ikwani ila ithakitwe ni azimio wa Kenya ya kuliana na mausungi wa mausumbi zama yonyuvani na mivakava Kenya IBC kwa ivinda yingi ni yeyithila mbatukanini sia koti miaka 5 itina wa koti kwa ivinda isu ungu wa musili munene wa makwani David Maraga kuvendwa mausungi wa mausumbi UIBC etongwe ni Wafula Chebukati ni kwithwa iyetetea kotini na indi kana iulu wasa kwani undu unethiwe watu aiwa mwaka mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin mwaka umundi no kututhiania no kana ne chao kinaetie mathina zamani IBC na kutuma makomishana ana makomishana matilikana ana mo maivikiana kuwetekana mausungi wa mausumbi ta mena mathina unyuvani ungitio udhalile na kwa ivinda inge zama ya kungamia unyuvani IEBC ikikunioni utongoi na uthukumi wayo ni uende kuvakondaka mithina mivuthu itina wa kutangasa mausungi wa mamuthiama kivila chosumbi. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate. Mwene kivilo anzama iwa Wafula Chebukati, makomishona Boya Molu na Professor Abdi Gulie mea tatu ni moma ikitu muyo muito wa kwithu wa matangasi Dr. William Ruto tamu usumbe musakwe chumwani kivitu. The process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque. Makomishona langi ana muninu wa Mwele Kivila, Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi ni mevadhulanile na mausungi wa asum. Chebukati evitwe aiweta na watho kikatiba aunga mieseso yengi na muthia kindugila kivitwe kiukilia maukulyo kukonya mwana wa makomishona langi utangasoni wa musumbi musakwe. Let me quote the WINAKE case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual. But we have a constitutional duty to perform. I took an oath of office to serve this country, and I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. Zevetai ni kumbile IEBC unyuvanini munene wa mwaka wa 2011 kavindani kau be chai kikucha mutaalamu maunduni ma mitambo yani IT Chris Musando kwanzi ite kueleka mbe unyuvani munene kutwaiwa Kelly Commissioner Roslyn Akombe atoloka Kenya haiki isi dhayu wake mbe unyuvani wa musioki wake vila chosumbe kutwaiwa na indi itina makomishona angi atatu Consolatan Kadha, Margaret Mwachanya na Paul Kulgat Matiawia itina unyuvani wa musiokeo kume vindani liu uthukumi wa IBC unaimoko ni Chebukati na nyanyae Eli Boya Molu na Abdi Gulie. The last couple of years we have not been sleeping. We have been working towards the general election. Kivadhukanyo na ivadhukanyo ingu na sia oyu makomishonana ama oyu maineveta wiani mekivaluani otatene. Iyo ni masiokiani yenge na Chebukati uthukumino wanza mayeka vindane kaki kalokimwana na ene yanda kula kuonde maunyuvani manini mana kuewe na kuewe na kwa vamwe maunyuvani ya kutwa iwenge matuku miongoli na kenda mamwai o. Is the commission now pulling together? We saw the full commission since the declaration of the presidential results. All the commissioners are here. I believe the answer is yes. Ikwani ni ya kuliana na usindi wa President Uhuru Kenyatta Supreme Court mwaka wa 2011 na
IEBC katoa sinu mbingi ya sikatitwe kwa kulea kuvingwa mitambo yo na ila kwa kisunguita wa servers na ungei wa kula nthino isisasya kukunia kura. Ateo nthino nyuvani ungaliko sikatani kwa ngelekanyo Azimio. Yendiye nambe na kumosikata Chebukati wa mwene tamundu na kuvoya koti muvitangi ofisini kwa kwitikili ofisi wake kutumika nthino wa kungea kura na kuvitukithia usindu wa musume musakwe Dr. William Ruto oingi kwani nithi ya Raila nusikati tema komishoneli ya nyanya Chebukati na aingi ana ama oyu matongwewe ni Cherera makawetwa Tangusi. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Kuka kuvikia kiwatho wa katiba hiyo sana masya muthena Supreme Court ni chikilia makwani na kukonyesa sio nyumbani munene muvitu na yu kila kitialite ni ngaliko sionthe sia ulei kunenga na faili siombe wa koti yulwa undu ivandie kuitetea. Supreme Court indi yithiwa na mwana wa kuvangilia kikalo cha vamwe na asikatani o undumwe na ngaliko sia ulei no kana kuiwe na yulwa mwono twa kwithukisya makwani na kumi otuo wa muthia thini wa sumwa ile siukite. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni Lovi. Nye nitawa Benjamin Mwaka. Ni muvea muno beni kwa ngewa isu na yuyu tuyuma ngaliko isu ya kaunti namba miongo ina na muonza tuthe nginya kaunti ni namba 15. Muyumbe wa kitui cha ithio Rechoka Kinyamai ni umania vanene kiko cha kuwa kwa mumanyiwa wa kilasi cha thanthatu kisioni cha Kalamba ni kuya motha na kila akana uwani ulo na toiweni aithi mambai ya Kisomali na ala malikite kisioni kiu na ndithia nene ya Ngamile Kaki ni wakulia serikali kwisira muvyani wosese kukuthwa aithi asukuma isioni isu kwa kila wawetakana ndaisa kwitikila enendi makitui cha ithio maendeye na kuwa ni aithi na vala utalo wa andu alama miniti na kuwa kwa oyu uvikite yana imwe na miongo ili na kenda. Onesmus Chalo no uvikie Kalamba motha na tumbanisia devote eno. Yumba kiti cha ithio Rechoka Kinyamai wa kule serikali kwisila muthia wosese kutuma nyamuwe kisione cha Kalamba ni kila kimotha kiti cha ithio vala vethi tunovungulwa muwe tina aithi mangamile kuma kaunti muto ya Tana River kuthamia kisione kiu kumandhia ngamile siondithia vala methi tumeitwa isi mavithukia kauta na kuumesya ekalima Kalambani vala wiki muvetu kuna kusiwe kiko chaka mwana ka klasi cha thanthatu kuwani aithi mangamile kiko kila kakiumania vanene na kwenda serikali likilile na kweta usungio wa muthia kisione ki. It is sad to lose a child, a 15-year-old schoolboy. As you can see, in all these fields, all these are people's lands. They have been forced to move out of their land. And this is not land where they have occupied. This is land which has been surveyed and where they are holding documents waiting to be issued with title deeds. But they are not able to use the land because the land is very near the river. The land has been taken over by other people. And these are the herders who are herding in this area, herding their camels. So right to land is a constitutional right. And the people of Kitui South have a constitutional right to make use of land which belongs to them. So I would like to call upon government. An order had been issued that nobody should be herding in this area and that people to stick to their pieces of land. If the people who have elected me are not able to use their land, then I am speaking on their behalf and asking government to move the herders out of people's land so that they can make use of their land. Ekalia methi tukwa kabinda maivithukiwa ni aithi mangamile kuma kaunti mutu ya Tana River na kwenda kumakuthwa kuma mawikaloni mo na ala methi tomena mavalua ma itheka isu indi mayithi tuna mugu kwa kabinda valamwa methi tomayikala itheka na kuthama kuma misini yo kumana na wia wa kuvithukiwa. MC ya musakwa ward ya Motha Dominic Mwamisi na kwata mboneni waka kiethingelela kana mogwo kasio kisione aithi mangamile makuthulwa kuma mawikaloni ma enendi makiti cha ithio na kwenda serikali yete maofisa mosese kisione ki na kana maundu ma mogwo masioke. Wetu wa Motha wamekuwa kwa shida kwa wakati mrefu. Imekuwa shida inatokea kila wakati na kwa sababu wanalisha ngamia pande hii. Kama sasa tunapoangalia kuna boma hapa
Hii boma ni boma mzuri kama mnavyoona, lakini mwenyewe hawezi ishi hapa. Ukiangalia hapa hata ni mahame, hakuna hata mbuzi zinatembea, na huyu mtu ako na mbuzi zake, lakini amezitoa area hii akapeleka pande ya juu. Kwa sababu gani? Maneno ya insecurity. Kaliana ala mabuthite kuma mesini ona kuthamia sokoni wa motha kuma na wia ni maweta maende na kuvinyeka kuma na kwithia mali ona muno indo ila manaina siyo matesi bala sieti na kubutha na kuitia maikia aithi ama ngamile bala maweta tametho ama yobesh na miyo miei ya kaum. Na siku nyingi na miaka 23 ikandani hatufanyi kazi kwa sahihi, hakuna mtu ikandani, kuko manyumba ziko haina watu, kila mtu amekimbia. Sisi tuko town Mudha, na shida ambayo tuko naye ng'ombe, mbuzi, kuku, hakuna yote ambayo anajua mali zipo, labda mtu mmoja tu arudi nyumbani kuangalia, lakini sisi tuko Mudha. Shida iliyoko naye ni kwamba serikali ituone imani, maana sisi hatuna sehemu ambayo tunaweza kukaa jua Somali. Ngamia inakula mimea, kila kitu. Hatuna usalama, si usiku si mchana, washinda msituni kulala. Utalo wa NND maketu ichaithiolo minite kuwa wani aithi ama ngamile yuni wa vikaya nemo miongole na kenda wala ange matito na maumese maimeisasi na vena pato wa serikali kulikilela na kutuma nyamuwa kisioni ki uvungulu wa Mauvoo wethi itowe kusewa wanakwithia ya serikali nenele ya kaundi siathani wakakaambia itasi ya jeshi kisioni ki no kana kwa lango uvungulu wa Mauvoo yu serikali isi elisi na kianda cha kukalata kwa yanesema wadho alaya athani kukonia Mauvoo wa NND kitu ichaithio Dilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui. Neto Onesmus Chalo. Ni muvea muno Onesi na indi niwo vevata wa serikali kulirikila kati na kuikitheka na Mauvoo na watu manua isioni isusi ya kukalamba Mutha Kitui chaithio na NND mayikala usuvi kuni na indi tuikadi basa tuwavu Kitui chaithio tukita niliongale kone isu ingi vata serikali kuisila muvea ni wako suvia nyamusi ya kirekani KWS na mivea ingi kivathukanio no maende na kukitana na mwaki munene na ula uende na uvutha kitheka cha chulo na ni kuya kauntini ya Makueni mwaki uo na ula wambie chumwaki mwaki vitu wiwetekana umo wawo tangusa nisio sia utumi wa mali ya kitheka kicha kusuvia nyamusi ya kirekani kati wa aithi ovamwe na asimi ma nyamusi ya kithekani. Kennedy Mulinge nilivota wito. Mwaka itina waungi yeni yoitha waye kina mutitoni wa kusuvia na mosi ya kithekani wa chulu hula wiki bwezi kauntini ya Makueni. Mwaita uke la mwaka witha ke makuke mwaki na nitwasani weke pepa wa nao na no twende yana kumana ala tutono kwache mabeba cha nikana withie mazingira kana kibuke la tukwata ako pona baito la tukwata hapo ndo nazikwa. Mwakane oki na yeya mwaki kuvutha mutito uwa chulo yoneka ya mbesie vala mwaki uyu muthani wa wakatano kuvutha kitheka ki itina kukwata chuma kivitu kiseve kingi kila kiuluka kisioni ki na isioni mbingesya ukambani hevindani taiya kila mwaka wikuna njeki kwa vanene kunaika kwa mwaki uu NND alama vakani tena mutito uyu maikona nya mwaki una ngusanisyo kati wa aithi alama ithasya mutito ni uvathukonu na meao na alama uwetata maumite kauntini ya Kajiado na ingi NND alama ithito maito esenzima ya namusi ya kithekani mutito ni uvathukonu na meao mwaki uwa mwaka kuthiola ungi yuye kia muisio ni ndongo siya kiwila siumete mutito ni una ingi kwa nanga moithuluko na alama ilasya maundu mautali ukambani na va Kenya. Kila tukwata akuma kimani chacho nikitona boine ba na pia nituketegemea kwa mbuga ndo wamete na mete ya mbuga netona kwethe teoleka kisioni ki ko utatwetha atu jumije taenenze kutezea namo ila mwaki wa kwata nengo kulia pia methe na mipango enge andu ma wildlife matoni mipango enge ila tutona kweka nikanokethia kimakikitiobia kuvuthwa kwa uithi wa namusi ya kithekani ila sithi wa mutito ni una ingi kusikia wia na kwa kuyekia NND awia na kwikala muisio ni wa kuvuthukiwa nesio imantha uithio na kukia mwaki twina wia mwingi muno wana mutanzo upambeyo tilawaya simanda liwa uyanginya ikoka kumio ndani ya ando nundu ila uliula siesa ubya bione mwaki nisi kwetha simanda kulasha iloya na jitambe yo kilenge na itoka kwa mbio zuru ando undu siatweka kutambete kwekewa waya
ene nthima miwe kuma mutituni uwachulu miakani ya miongo nanani kana kunenga ivuso na kusovya mawithuluko ma mutitu na alama ina nthongo mbingi cia kiwu miaki ya mwaka kuthiolongi yoneka yende na kutunga itina kithito cha kusovya vala wito yui kwa serikali kulikila kati na kumina thina wa ivinda yasa lelo kinini cha andu kuthamwe chulo ila twathamiwe chulo twathamawe chulo ni kana wizie kiwu kila chuma chulo ni chaende ya kwithia ilevo ya kiwu ya nthikyo kila chitha kikingi kitonyo sabu andu na pia withie mbua kisioni kiki nundu wa miti kuti kwitha munao ta sehemu ile ingi lakini ivindane yikume ivinda juju ni kubadilikite kwa pole sana ukethia kila twaitajaria ticho tuchona nundu still mwaki no beba gwabo na kwa ndo matembe ao kwithia bo utwe kule serikali yikie mipango misio ileto na kutuma andu ala mabeba cha chulo mauma buchulo ni kana kila chapange kiete tuweza mwe chulo chonekane chekeka Ken Mulinge Kikunduku Kibwezi Makueni ni muvea muno Ken kumangaliko isusi ya Kikunduku na twigwatekana mwa kiusu ukesothela na indi weso manyikana nulo vivasi ya kitheka kiu cha chulo niende tothi umoni wa monini ini tanamba kuthine na kwamba soma motumani eli atatu yulo wa Mauvoo na twende na kuonengelelia muno kicha kibwana kuthamia Kenya Kwanza Mutongwe TV karibu sana UDA kifutha kibwana nikalokinzangi kanani buchari ngalikosia Athriva na indi wa Sylvester Wambua na Kiasia Ruto amefanya mzuri sana kifutha Motoa na Modhama wakifanya kazi pamoja wakamba watapata maendeleo ni ile mimi sadaka okay asante Mundu Sylvester na ende mwatumani ongea asiati Kenya is a democratic country and as a citizen he has the right to choose which way to these politicians are after feeding their families and making their own names also to Sami KE twende na kunena kuisela ile itatu kenda imwitano namba utumali mukuve vatende viambia na Ndeto TV then wa mitandao Facebook ni Mutongwe TV na hoti utumali wa kuvau na then wa YouTube tu live ni Mutongwe TV Stock FM official tukadiva asa ninzi okede tena Mauvoo yake Hello we museo ni muvea nundu wa ungunea anyanya meka au ondone liakosa simu eno ni ngukunea na ondone olwa ni ngukunea ndumie SMS ningotungiria alimwa muno munyanya wa kukwata ni ngukunea atasikiza tune yaku tuma SMS wandikite skiza na yati ise namba 5 noti ile 5 ile na ituma kwa nyanya imwe Company Warren Mabati Factory Limited nende urarithia hundu varanyika kwikithia ndoto ya kuniania nitusovosia mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yulua yana cha mbesa siaku nitusovosia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udho kumitu wako wangu cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohitu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka ohingi no witi ode ya kukio mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa Mauvoo yange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbuindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu ni na udhocha ingine yende na kumanyithia Minister Mutethe muviani wa kisomo Dr. Sara Ruto ni wombola kana serikali ni ikite mawalanyo memwanya makuyombanisia amanyiwa ungwa mutatala mweo wa kisomo wa CBC na alame uthi skulu nisia secondary kana junior secondary school mwaka ni twathi Mwandu Ruto anena umbanoni wa muvea uwa kisomo na ene yandama kisomo kumanthi ya Finland umbano ula utwaiwe kuya kaunti ya Mombasa na ni wakonena nisia maundu meo konya CBC na ni wa mithenya ina
And the 4-day conference is on co-creating the curriculum to increase innovation and also connection with the industry. As you all know, Kenya has been in a reform moment, if you like, for the last 7 years. Because when we started implementation of the competency approach, this was 7 years ago, our first group of children are now grade 6 going to grade 7. And they will be continuing. And so there's been a lot of discussion on the curriculum, the place of assessment, the place of the teacher, and all the key actors will be there this week to talk about all these things. There are a good number of students who go to study in Finland, particularly from Nandi and Elgeyo Marakwet counties, because the governors were willing to partner. Max Global approached other counties and governors did not cooperate. So we are here to notify Kenyans that opportunities are here and the Finnish people are very friendly and willing to support Kenyans who are thirsty for more education to go to Finland, at the same time to learn from their best practices, especially in training implementers of CBC, monitoring and evaluation of CBC to improve our education system and make it more impactful. My name is Dr. Karita Prokik and I come from Finland and Tampere University of Applied Sciences. We've been cooperating with Kenyan counties in terms of bringing higher education students to Finland to study nursing and risk management and physiotherapy and so forth, also at the vocational level. So I think this is why we are here, to enhance our cooperation and tell the story of Finland. Finnish education has been very successful, and it has been, talked in many medias and country level discussions. So we are kind of here to talk about the Finnish education system. Musi umwe kuma otuini wa mwanga metaboni ukamba wakathiani kauntini ya Masaku ni wakulia oteli wa kusomethia mwana wo ula utena utonyi wa kwiwa kana kunena Boniface Wambua ngao na mwendo wake Beatrice Mweni maende na kwisila ivinda yumu ya kana matena ukwati kana ilovia se utunga mwana wo Mutinda Wambua skulu vala yu Mutinda we klasi cha kana form 4 skulu ni wa sekondari wa Giashere wa ala matanena kana kwiwa kauntini ya Kisii na yu atayitwethi munene wa silingi ngili miongo 5 na imwe asia imamu manyuo uone mekaila andumango ya ulau malikilile na kumateresi anikenda Mutinda atonye kwika mutiani wake wa muthia mwakani u Boniface Motesia no vikia ngalego sia metaboni musini u na tutumia ripoti ino. Utunwa mwanga ulawe wodia metavoni ukamba wakathiani vaka undini ya Masaku tuitonyela musini kwake Boniface Wambua na mwendo wake Beatrice Mweni alamena na eleme skulu na maende na masomo nasiana itatu umwata uambe kusomea kisi skulu na umwene tina kinu nukwenda ochoka na inaiwa ndukuma uya wake balua kisi ampia somea Masako skulu ya cha ndefu wakapita ema tena azakana keta pando kolwa waka api yiche squeeze wathi wakisi Solomon Ngau manyiwa wa kilasi cha katatu kana form 3 na mwana inya ula mukumbe wake Mutinda kilasi cha kana huone brother kwa heta Mutinda andane na ndewe andi na niwa muku uimona Mutinda kwa vasa tembere tiundu ametuke kumanyakana ena thina umwe kumbelete wa mamutha make na tonya kwika maundu kwa thukanyo indi kila kivikia na munenga vinda yumu ni wakwithiwa aratonya kuiwa kila unutavwa mwana inya wake Solomon Ngau ende na muvundisia kana kumonya maundu kwa thukanyo la maendeleo ngwe maikava musini kwa ene munini wake na asomea Kisii County skulu ya Grenchere Secondary School na tuenda hate thesio tondo odhu he class cha form 4 na wana mosioka no kwasia muno na ni muhimu no
we waratosisya masomoni kuya skulu niwe uka namba emwe kana ile kana itatu andavitabu kou tuwotha utethio nenge nawe ananda tomeonena keka nutomeonena nwanene akamwelesya tunena na moko hoindi mwethonea watuyelewana hii kou tuwotha utethio we mwene nthi wina kindu kinini tethia hii hondu utome watethesyo mwana olongi kou tuwotha awikie kutethia tondu ndewu anthi na ndanena mutinda avikie na kuikanesa nthini wa mitiani kivathukanyo naende na masomo make thina munene ula umekumbelete ni wailovia kana mbesa sya uvikia na umusomethya na kwithwa kisomo kila unukwenda avikie na ukikwata ngalikoni sya kaundi ya Kisii kwena nya wake mutinda na Solomon Beatrice mweni ni kana mumaina ukwati mwenu kana maina wea onomoto nya uvikia na ukwata ilovia ila mutinda uvikia na utawa nthini wa skulu na kilasini cha kana na wevinda ya mutiani munene yende na ukunanga muomo na UMC ni na tena ilovia sya umutunga skulu umwenda avikite kilasi cha form 3 nde form 3 no sio ngende form 4 na tuiteta sio wiawa no kibalua wewe atuteta sio wibalawe na kwitu niko keno na nina kamwana disable kata nena takasomya ngaluko sya Kisii gisheriani na nikataitwa bisi skulu na ndina kindu ndona katonya usyo kacho na kwanti tuikoboya utete tutonya kutethewa ana ukabikienda kusyoka skulu nundu iko kitakwikalela mutiani wa form 4 analema mbonveso mbwana Beatrice mweni mena kithito muno masomo nimo ni maende na kwikaila ndu onthe mango ya luvo mwana tongo ikulikila kati kumaterese kuanise ndoto sio sya masomo vamwana kwailanja uniwo ingi nimekwendekethia miveka na lethi nikia ndola memauvame mwanya onamo kukunikila kila kikumbilite mwana wo mwandhano kana venze matonya umuteve senda keso vitoni mutiani ula wetelete kwika mwakani uu asi makwa otendi mwana mathuku mao ibalua waina utethio we hodhutu nena sana ni siokie skulu na wenda nambo sioka niki tondu nutaitwa visi mwingi na mbeza sio sioka no siekwa kou tuwotha utethio seri sio ninyakwa no kwatanga but ndwithia waindi tamu isongete no uwa visi wongelekete kuma mitavoni kathiani kaundini ya Masaku nyeni toboni mutesya wako na wia musio muno boni na twigwate kana kiyo cha musi usu nikikwibweka na muno atongo ikuma ngalekoni isu tave utumani umweva wa Florence Mativo okwasya MP na governor elected help this boy please na ile muyumbe wa kadhiani mundu mheshimiwa Robert Mboi ni kwatia no kuvikia na kukwata Mauvoo asuna twisonga na mbele kana aimikuma kisioni cha kavisoni kilioni mbunge cha Kitui Ruro ni kaunti ya Kitui ni matetheka na miti ya matunda kuma kwi ikundi ite ya kiserikali ya AWAC na ila yambisia walanyo wa kukutana na unyivu wa miti kaunti ya Kitui kuyana na novisa munene wa ikundi Julius Mundia ni kana kaunti ya Kitui yevu lawani munyao tene na kutamba icha maundoma uimia nicho kitumi maoni ya mbisia walanyo usuwa konengane miti kwi aimi ni kana kwa ile mawidhu luloko vana mavani ite kukile kiwango cha miti kaunti ni isu kuma kilungu cha Mwanza yulo wa yana nginya kilungu cha 10 yulo wa yana Otondo Onesmus Chalo ukueleze Danika aimende na kuyombanisya mbwanene nguthu ya amweka kuma kilioni mbunge cha Kitui Ruro ne matetheka na miti muthemba wa mitunda kuma kwi ikundi ya AWAC ila ithito inengane kisomo cha maundu ma uimi wa meti na kunengana mivothi ya miti kwi ikundi cia aimi vala umonthi ya mbise walanyo uwa kunengane kisomo cha uvandi na uwei wa miti kisioni cha kavisuni Kitui Ruro kuyana na avisa munene wa ikundi niwawetaka kilelo cho cha kwa mbise walanyo une kukitana na unyivu wa miti isioni kivathukanyo vala manenge kaunti ya Kitui viso kwithia ikwatone munyao kwitene is given 10 trees, they'll go plant in their farm, and they have been also been advised how to deal with the drought. The drought situation is very serious, so in most cases, most of the farmers are going to keep the trees somewhere safe, well watered, so that they don't dry up, and when the rains come, they plant the trees. Some farmers are also having some water, maybe some water sources, and they can plant the trees, mulch the trees, so that they don't dry up.
because these trees in about 10 years, in 5 to 10 years, they will now start making money. These are fruit trees. We have mangoes, we have oranges, we have pineapples, we have maurbaine, we have griveria. Such are the trees that the farmers, actually we give the farmers the trees that they want, that they have chosen. Avisa ono amenda imela matewekana miti ikumesovya kwa we munene palama koneti amwaito amwika na alamedana mamutha memwanya nthini wa walanya o palama nengane miti itonya kwikanisa va kauntini ya Kitui. This is our second group. Now we are approaching 156 farmers, and our target is to cover 867 farmers in the Kitui County. Each is going to get 10 trees. So we are going to have an average of about 8,000 trees which have been added in the ecosystem. Ingi avisa ono amakulia aimela matena kibo cha kuyana cha kubanda na kusubia miti kwa uyu kwamba kuminya bandu vaseta nangwane indo metelete evindani ambua. Namo aimela matethekana miti ya kubanda ni mawetakana kuyana na kisomo kila methi tomenengo ni atalama ikundi yolua uwe inovandi wa miti onakwithia kaunti ya Kitui kwa atone munyao ni mekutomea umanyu ula methi tomenengo ni atalama uemi na kumisubia kwa uwe monene. O monde nitwavikia kukwata miti na nakwata miti 10 na nye miti la ninenda muno miti ya mitunda nundu akithia katika Kitui miti kukwitundika na imuno thina no kwithia tutena umanyi anundu nino kwatie nethia ninose miti ya mitunda nikana uni ithia ndo no kwata kindu nthini yaguo na alao ndeni namo kikundi nikino ningumathuthia nundu nitwavikio kwata miti tukamisuubie na maundu onthe na mitalatala yonthe la tunanengiwe twende no bundiswa mitino twabikia kumiatia miti ithia ya baita kwitu va kaunti na Kitui ikundi ya mbisi wala nyoki lioni mbunge cha Kitui rulo na Kitui umeloni wasua vala mena kililo cha kukwata kilungu cha 10 ulua yana cha miti va kaunti na Kitui vala maweta kwa oyu kaunti ya Kitui na kiwango cha Mwanza ulua yana cha miti kisomo kila ni nacho ni miti ni umbanite kumisuvia na nundu kupitu muno kwithina wa indo pala ngwithia ni mivanda kana ni mivandite nina ile kubasubya kubaye ya nesani bekie fence wese kwithia beli kambui na ngime manza minisi yake bu unondonya nikenda ni menenge kibu nikenda ikakufikia kuyana kwanzela ya ilite nikende kandethi ili vote blingwa Mauvoo kuma kabisuni ila Kitui rulo kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Ngwatanio ya enengali cia matatu kauntini ya Masako mamoa ni athana kuthukuma vamwe na atongoi ala Masako iwe kauntini ni kana kwa ilia maundu ma ukui na kuthinikia mathina kivathukanyo ala methiitwe methiululukite muvia wa ukui. Daniel Mwangela na ingewa Marcelo Nola ni mwene kivila wa ngwatanio ya ene matatu ni wathana kana ni mekwithiwa maikwatiania kwa vakuvi na serikali ya kaunti ya Masako ungua utongoi mwa wake wa vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi nikenda kugithekana mavata mo na mathina mo nimethiwa maithinikiwa nelesekana vena vata munene wa serikali ino kukonia umo wonthini wa mivango ya maendeleo na kugithekana maundu ma ukuini maendeana kwa va kauntini ya Masako ithiandu mamoa kana andu matatu ma Machakos County tui tayari kukoma na administration yo tui tayari kuma support kwanza ya sionde ila tukwenda tuyenda kana tuma support nondo madam wa vinyandeti ni tumwese aitwe sekithito chake weyani kuma MP wa Kathiani na twinawekwa atu monene ithieta andu ma transport kana no kutwaisa county itu nambe nikwitha ithie nitutietwe ne tina maundone maingi twithitwe na challenges mbingi monopio na challenges imwe twithitwe nacio nundu serikali ila ikutoa abo ya Machakos County
ndiatuzisha nthini wa department ile make decisions on behalf of the transport sector, na ndio ithia twatiwanza decisions imwe ila sio mekewa in our absence nisienda siitomesia muno. Muneni undu kwa watu ambao ni munini wa mwene kivila ula nake waelesekana ni vatone kama kethi wa maende na uthina kumana na kwethi wa mate na mundu matongoesi nthini wa nzama ya kuvanga maendeleo va serikali ino ya kaunti ya Masaku. Undo na muno tala kiwanza cha tala nikithitwe kineko thingi muno nikithite na kita renovate awa na baicho kalokoni ya kiwanza cha tala na nitisi na tina mwikio kana mabina lokoso tongo ina nzila ya elite no kuyunga manatala no kusewia kisio kitu cha tala kiwanza chuni kinini atikuli akatuma ndio kiwanza kinenange nikenda commodate mara tusitu sio ndio kedia sio ndenundu sibango ingi kabangwa lelo na kuko nde andumenda mai muno stage anduma kwatwa mabata angi makati sio ikunu kula kutailite atikuli atulilikane muno nombezi tala ile ina cho nikigalo kila kivikitwe ni matatu kauta kuma va ile mbetane ya kaunti ya Masaku alakwa mamadha kana nimekuendea na ukwati na vamwe na utongo imweu nikienda kwikire kana mvata na mathina mo nimethukigwa Mwongela Utongo TV kuma va katikati wa musi wa Masaku. Na tuwa maundomeo kwa ni andonyo ni kana ni muthenya wa ndonyo sokoni wa tala matongulo kauntini ya Masaku na mwandiki witwa Mauvoo boni mutesia ni watu onyelela sokoni osukuona undu utandithia uilie vala atandithia mailesia maundu tamavikite na kwaliuka etino osakuani na utandithia ukethi wa windi muno utalo munini wa athoi ni wakusi wa sokoni usu amwe atandithia maiteta ni kwambata kwa mathoa ma mutu wa ngima vala mavikia na kusengane kitumike wa serikali inavikia na kuthesia mthoa wa mutu na indi yavikia na kuongela ingi kwa ilungu o ikuve. Boni tunengelelia ngewa muthenya wa ndunyu atandithia kukonya sindu na kukwata ingika na kukwata ilovia vamwe na kumantha cha kwiketheo wenyu sokoni wa tala maona kama vikite kuthoa na kutonya tene teo kwena na atandithia ama ulutima kuendesya kila mekwelesea ni maundu kwaliuka muno itina maundu mausokoni kwambia uvita na utandithia ni ukoneka we mutheu muno uvathukanu na mithenya ya itina ila atandithia methitwe maitwa ise maundu mo ni mutandithia wa soko wa tala pala soko wa tala no theiye muno after siasa lakini kila tutungia ngai muvea ni muwe tunakwatie na nitho nituyaneiwe ni kila kiendeiye na nituyaneiwe ona ni musumbi ula tunatangasiiwe ithio tuina thina na soko wo mundi ningona ni mwi musio andu onda na atanu paikindu kite sokoni ate mbeza niona sie nini muno dina mana mbeza mubii akumwa ile kwete mbeza tukeba na mbeza mitho ile kosio kwana na mathoma mutu ala methitwe maivingisa enende muno vanthino ya Kenya mekolesakana serikali eleke ya muvango musio kukonya mathoma mutu na ula niliwe kwatitu ni enende ingi na ingi wende na kuonze maundu maki utandithia kumana kwambata kwa mathoa ma mutu kila tutona ukulia serikali mutu no waiye kuutala na tumanthie utona utia customer wa silingi 10 uyukolie mutu na eventually wesa ithio na ndwe na mutu na ndwe na customer ni wakomia ila sindu utesa na mutu ni wakwaia serikali tutheesia mutu bala mwatu athie muna tuteya 90 tutungie iyobo nondo yue zoithenie muno mboka ibo lakini bai mutu tuyamboka nthei na andu makanzo ni matungia muvea nondo ni kutheangie ni matukunite wia museo kwa nengo matongia muvea atandithia mandena kwetela thoi ni mekolesea ona kwithwa meona kindu matonya uthosya athoi muthenyani wa mutheni makusiwa kwa utalo munini sokoni kila naona kiki nini na makwazi na maludi maingi muno inde mumisi bana manana mebo na kitunguu kibo ma athoi na nini na ngitia ingi muno munde ne watu ndio nini na iko ile nene
na muiza kuandora matona kuona soko wili hata ana ndo nakwikwata otwesi nesakika na nivindani ya munyao matho atambambo kameoneka mande na kumesia mathina onamo kumaona unyivu wa kivu na kulata ndeme okwata mboka sio na maitewa kwa matho mayulu mailasimika kwambatia ingi matho mamboka sokoni watala tho mamboka ko momena thina ndo ona sio ndo ya yambiye kwa mboka neto kwata na mathina ndo koina kigwe miundani lakini tio tuikaba nundu no tukwata kala kanini othone no tuboya kukoka kabanga tukakwata okindu kumatala matungulu kaundini ya Masako nyeneta waboni motesea